4.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada; Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador; Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal; and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii; Ms. Charity Lianes of Porterville, California; Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lori Baldoria of USA; CJ of Baguio; Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada; Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador; Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal; and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii; Ms. Charity Lianes of Porterville, California; Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lori Baldoria of USA; CJ of Baguio; Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort. Siak ni Manong Jun, Siak with ni Ama, da Committee for Decade Duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay papak ng literatura nga Ilocano, babaeng sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karubada kami, ada kami, maneng nga FDD, amang liwliwat ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagim inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Exciting karuba, iti talong nga oras ngayon tay pa nagkakadwa kada Domingo. Tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat ken Biag, dito'y lang 104.9 XFM, isupay ang Karubada kami, ada kami, maneng nga FDD, amang liwliwat ken nagpakatawa. Mangkumpleto
Aruba, it's another Sunday. And talaga mata po nga nagpintas iti init iti nga Domingo talaga nga nagmayamot iti agpag na dita. So lang ta al-alwada mata sobrang nga pudot. Ngem hakasay din medyo mayatan basiten. Narod ka doon kami di lasod di talong oras sa apo di lang po numero ng programa at kami manan. Dito ay 104.9 XFM San Diego, exciting nga talaga ti mapasamak ta iti bida tayo tatapo dagiti tumawag dagiti na tsansa na mga baka dagiti ay parents dagiti naggraduar nga ubing and dito radyo di kamo no live kami medyo or-ornosin tabit ngayon dito ay po YouTube of course we are so much live and we have iti listener dito yan 28 yan viewers. Good afternoon to Rolando Miranda de la Cruz. Good afternoon Karuba, God bless and always kunana and a blessed Sunday. Kunamat ni Arturo Dumelod na imbangal daw I am from Taguig City, Metro Manila. And daksang kasat na matinan sa ketek tugon ng magadan. Okay, awan ti mangagda. May ka ng rugi akon. Kita garo tayo ko. Okay, so nga kita parents ni naggraduate ng ubing. Iti number to dial damdama po is 0905-808-1259. Once again, 0905-808-1259. And good afternoon to ating Sean May Libed. Good afternoon, babati naman kinitati Pedro Libed. Kung nana, ng Rizal, Alicia Isabela from Solano, Nueva Vizcaya, and Kabsat Bong, Totok, Imbag nga Malamyo June, and John Mark. Thank you so much for watching Kabsat, and of course, makikita namin, nagiti pinagpalay lang yun dito. Benilda says here, good PM mga idol, Sir June and handsome JM. Stay blessed and take care. More power to FDD. Watching from Doha, Qatar. And likewise to Rochelle de la Cruz. Happy Sunday Karubak Bakablawa ma'am. Nagito yung cellphone dito yung sirok iti kayo. Tapirmiti pudot na. Watching from Villa Marzo Cordon. Pa-request man Babylon. Nagyaman ako mga idol. And Essie Castillo is watching from Hong Kong. Yan, so katakita dito Hong Kong nga po. Good afternoon. Naglalo katakita ta Chim Sa Choy. Nagkikita ta Jordan. Ano ba yun pala? Chunwan. Central, yeah. Siyempre, Tambayan T. Filipinos, Central. Yes, Gente Blackman, I guess. Blackman, Di ka mo no, niya tipudot tatati jay. Okay, our opening piece, here's something from, of course, from us. Nagbaliw ang tipanawin ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagbigat paya balik senin pati lang ken ugali jakon na patarsanen awanem ni Ilocanon nga amamuki di panawin ayawanin day di narumpi ano umisen mapagbingi atay balasang anadamili kalay santupay santo mabuti ayawanin tingkang misala kababaketen tadititeng nagitin neneng nagpukauda dinuyuda ayawanin ti maisala tintaraida ananusan minti babaket tanu bumalsay ay napigket. Kinurang tela, pati bantay parangda awan ti prenot pag-aakda awanen ni Ilocana nga amamuki di ununana ayawanen day di narumpi
Ano umisen mapagbingi Atay balasang anadamili Kalaysan tupay sang tumaputi Ayawanan tingkang misala Tababaketen tadititeng Dagitin neneng nagpukauda Inuyuda Ayawanan imaisala Intaraida Ananusan minti babaket Tanu bumalse ay napigit Ayawanan tingkang misala Tababaketen tadititeng Dagitin neneng nagpukauda Inuyuda Ayawanan imaisala Intaraida Ananusan minti babaket Tanu bumalse ay napigit Once again, watching from Hong Kong, Essie Castillo and dati pa hapon na ni Kabsat Bong Totok, Sirok Kano de Pandeling and ato tumawag awan iti radyo mi pay dito'y laang YouTube ti amin tata. Bakit? What's wrong? Baka doon sa kwan, sa main balong sa kati kumansyon dito kita medyo nag ayan urunusin na lang po dajay technical ha? Hindi na ka-mixer. Okay, taas mo na. Buti na lang sinabi ko, di ba? Next time ako na magti-technician dyan. Okay, as requested, Sirok ti Pandiling Kano Balong, may kan, tiraan ta dito yun na request ni Kabsat Bong. And of course, good afternoon to our sponsors. We have Rainier's Private Resort. Napay. Magulguluan the technical department. But anyway, sige kumansyon na klatan para king kang Kabsat Bong. Nagtarakit ukis mo, nagtaerti takder mo, nagtakal tamasals mo, burburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng, day talangam, patitirong apandakalisyan. Nunag na kanti kaaduan, kalyawen datapos turan. Kaaduan, ababai, arapa abdakat rabii. Day tama, cho abagin, kaay ayuda apermi. Ngemanian, akitut mi, tilaing mo anang pili. Sinarak mo, tay babae, anang pirdit kinalalaki. Sirok ti Pandiling, kinalalakim nakaduling. Aglaba kenagkupin, agaw awir kapay ti upin. At plansya kenagsagat, at pisok kenagdengdeng. Daytag naganap mo, iti kapipiling. Adu kanot pinaspasangit mo, inararem sang pinanahungan. At dapay tinagsamal na mati nga ikalaysan. Arig na paykat na dalisan, inalampay aninang. Anya tata, tirupam nakasarak sunod na baknang. Sirok ti Pandiling, kinalalakim nakaduling. Aglaba kenagkupin, agaw awir kapay ti upin.
At lansya kay nagsagad, at pisok kay nagdengdeng. Daytag naghanap mo, iti ka pipili. Nagmayat, abuya, tabagin pa'y tiyag palengke. Agugas, tinanganan, kay nagsibog ti mas masetas. At damit tay makibarbartek, kangem kelat ngagtaray ka. At daytan titudo, tasalapay kumabasada. Sino di pandiling, kinalalaking nakaduling. Ang laba kay nagkupin, agaw awir kapay ti upin. At lansya kay nagsagad, at pisok kay nagdengdeng. Daytag naghanap mo, iti ka pipili. Sirok ti pandiling apo may paay katagiti lalaki nga ago po pralata ti tao iti balay da ng oreng adita ni bagata no adamot ti reason ay kat nasaya at tumulong kayo di tao ti balay iti naalas apo no ditay bakit chugot mandar nga mandar ay apo mo kukuan na si kalang ardago po prati opisina si kapay tagtrabaho ti balay ay kat rumbeng karamit ka ti adang Nga Rod, good afternoon to Rolly Marquez. Hello po, kunana. Yan. And ulitin mi po, dagitibida itatang ating episode tayo is those parents apo. Parents dagiti nagpagraduar. Yan. Tumawag kayo laang, barbaring maadang kayo ti premyo. From our generous sponsors, CJF Baguio. We also have Mr. and Mrs. Kathy and Ronald Cabal Salvador. Yan. Ni Manang Larina Flores of Rainier's Private Resort, Quebec, Canada. And ako, pinalpas na ibagat di address na sinarkamon. Ulit naman. And Manang Larina Flores of Canada. yan, Rainier's Private Resort. Of course, Lorely Baldoria of Manang Lorely Baldoria of USA. And Mr. and Mrs. Perry Toto. yan. Mr. Bong, kung naman tamot na Yan, ginang kalbong. ayan, mang tutulatan ni Bong Totok, mangipatulod iti tissue. Oh. Para kanyang di tissue, balong masapol mo in the future. Al and Emmeline, sino pa? Ado pa di sponsor sa Pacific Center National Employment Agency Corporation. Apo na kita kaya nati agabroad nga awan ti bayad na, Hong Kong, etc. etc. Pang kailangan po, Pacific Star International Employment Agency, located at in front of Our Lady of Atocha, dito Alicia, and dito yung mata po sango ti NC. Dito tama ti agency da sango ti NC dito Santiago City. And kung ni Essie Castillo, pa-request man, tires 1 man sir, agyaman na. Ang tapay nga na practice dito. Anak ko na ni Emmeline, Al and Emmeline. Ayan, good PM kuya. Greet ko nga po sina Allen, Simon, Matic Demandante at Almer Justin Demandante. Ganon din po sina Emmeline Demandante at inang idol pa kanta man yung All My Life. Thanks po. Yeah. And Marjeline Bernabe, shoutout po, Hyper Learning Tutorial, Santiago and Kawayan City. And idol pa shoutout Family Di Guzman from Kelvin Di Guzman. Wow. And of course, dinangan namin ito tay. Di may amo tinagan na. Juan de Jeveno Vista. Every Vista, napakasarap ng kanilang lutuin. Every Sunday, dito kami dumagdagas. Apo, iti kanan me. Kasla Jonas? Jonas. Siguro. Jonas. Jonas. Okay, good afternoon, Matt. Kini katropang Giro. Yan. Nga manariman nga mangan itatang kanito. Anong nga tajigang kanin nakasla medyo natangkan mat, medyo atidog. Anapin nga tadi. It's a chocolate. Yan. Okay. Sana wag tumas ang sugar. Tama na yung mataas ang salary, wag na yung sugar. Ay. Dede. Ano pa iti kansyon ng tanga request aside from those? My Dearest One, All My Life, English yes. Babylon. Okay, Babylon ni hanga copyrighted. Mabali mga kansyon in the first hour data apo. Pero dagita do mga min gaputa copyrighted iwasan mga kansyon tama di kami maidimanda iti YouTube. Ngarod.
By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. From the wicked carried us away, and captivity required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? From the wicked carried us away, and captivity required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Let the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. Let the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Idol kabalawak man na bakat ko. Gininaw iso ni Imelda Dionisio ti San Mateo, Isabela. Imelda Dionisio. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, Wow. there we sat down. Parang kapitan. Yeah, we wept when we remembered Zion. Apo, siguro maka-inom datang choice da apo kada kami no agpaparami dati political jingle. I mean 6 times nga nakantamin. Naaramid ko ti lyrics na pinirecord dito tuma. And dama to kaya nagpili iti Oklahoma ko na tamad. Pwede mo katal na JM. What's wrong with you, Balong? Is something bothering you or somebody is bothering you? Okay, alas 12:27 na po, 3 more minutes to go. Sakbay iti patalastas. And the number to dial, no kayo iti tumawag, yan madani iti papremyo. 200 pesos for every correct answer ako. Adabas nga damagan may, no si kakat nagpagraduar itatang tawen 2022-2023, tinyaman apo nga estado iti edukasyon, elementary, high school, junior high school and senior high school, college, yan. Si Kakit Nanang, yan. Tumawag kayo lang 0905-808-1259 or orayhan kayo nga after the price no kayo ti kumablaaw, mabalin nyo lang tumawag po dito linya me. And Slow Rock Medley Cristobal Conana, good afternoon kayo June and JM, shout out man
kadagiti amin nga partido mi dito Ilocos Norte from Monching Cristobal watching in Delano, California, USA. Itam? Delano. Damo di dyan, ming clinic di dyan. Demano. Oh. And another piece, balong. 2 minutes more. Yeah, for 2 minutes, ito man di kansyonin da. Tira man iti ala Victor Wood. Far across the blue waters lives an old German's daughter by the beds of the old river Rhine, where I love her and left her, but I can't forget her, 'cause I miss my pretty Fräulein. Fräulein, Fräulein, look up toward the heavens each night when the stars starts to shine. By the same stars above you, I swear that I love you. You are my pretty Fräulein. Of course, good afternoon to Ninang Avelina and Ninong Gilbert Bartolome of Blaze, Bugalyon Norte, Ramon Isabela 319. Ayan, dagiti agasaong aginina nadala na nagpaspas yan. When my memories wander away over yonder to the sweetheart that I left behind, in a moment of glory, a face comes before me, the face of my pretty Fräulein. Fräulein, Fräulein, walk down by the river, pretend that your hands holding mine. By the same stars above you, I swear that I love you. You are my pretty Fräulein. Okay, that will be all for our first 30 minutes, and we will be back with more songs and more requests right after we break. Adda kami manan dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at
Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City. Kung ano naman kasi ang napipindot mo balong eh. Ninervyos tuloy si Tekman. Enough niya pala rito. Anyway, agsub-subli apaw. At da kami manan, dagiti pagayami of course, still with you, katropang June with Tropang John Mark. dito lang nga po numero ng programa. At da kami manan, dito 104.9 XFM Santiago. Exciting! Super exciting. Ket ko nang arod ni Orpilla PJ Good PM mga idol. Atay man si Seaweed kano nga mapintasan na lakaw na yung nagkantang balong. Hindi nagkanta ka dyan kasaran di kalman. Medyo Kanta kayo, Jadi. Kasaran. Jadi. Jay di kasaran. Jadi. Ano naman? Nakigtod ka mo, di ba nga nagkanta ka dyan kasaran di kalman. Awan. Okay nga rod. Once again, apo apewan natin nagpagraduaran na yan. Tao mo ti kumablaawan. Hanggang may close up ta mapuko mo. Dito yung amin yo. Ayan, siya, idol, kablawak man, family Ramones, Yabakulod, Kawayan, kan family, si Kamje, San Isidro, Isabela, kan family Kawitan, dito Quirino, Isabela, kinabakat ko nga madamang bungon, ti Shanghai, kan paragas man dyan, Bislak, Ilocano sa. And Lita Monar, good morning po, galing nyo kumanta, please po, CP number po, matik na isulat, salamat. Okay, CP number Dito, i-reply ka na lang dito. 0905-808-1259. Oh.
Okay, once again, no, si kaket naganak, dagiti naggraduar itatang school year 2022-2023, your chance to win 200 peso load. No, masong batam ni di basita question me. Of course, it's your chance mo nga kung mablaaw dyan ti anak mo, mangtad iti mensahe kada kita naggraduar nga anak. Tahan lang nga puro ungat, masagsagrap na kita ubing. Sa ni Justin, anak mi. Po, tila takay nakatong reunion mo ti paki atendaranan. Reunion da di grade 6, reunion da di first year. Anyway. Yan, hindi yata abot dito pag radyo gamit sa Kawayan. Yung station ninyo diyan sa Santiago, kuya. Di na ma-search sa kuya kami latan dito, YouTube yo kunan. That's it, correct. Medyo nakati signal niya. Medyo nakapoy no di ka sentro. No umuli ka di fourth floor iti dating estasyon may mangik mo dito eh. Sa mo tune in. Ano. Ayan, kada kaya po kwa awanti adingi matita nga ma-search ti radyo no dati Android phone nyo apo. I-download nyo ti XFM application sa Play Store. Yes, and you can choose. No i-download yon, i-click yun dyan XFM Santiago City 104.9. XFM Santiago City. Mabaling kayo mat nga dungag sa jay sa baling estasyon. Kasta ko man di jay Bisaya. Kuyate man kung meron kang kung alam mo gid magsalita man Bisaya, pili ka makinig doon dong. May mga Bisaya doon. Okay, anak ko na ni Marjoy. Marijoy Por Lucas, good PM Kuya John and JM, watching from Tokyo. Yeah. Kablak man dagiti Familia Iglesia Por Lucas dita Herona Tarlac. Wow. Good afternoon, karaba watching from Macau po, mabuhay programa nyo. Pwede po ba pa-request, idol? When po Johnny Agustin. Okay, awan sa iti tumawag ang parents. Siguro handa nga naragsak na nakapagraduar ta. Bueno, awanti load da. Ayan. Mabalin nyo mata po, i-text ka na kami, tapos kami dito tumawag ka niyayo. Kasta po, di ba nag-get sponsors tayo? Tano maadang kay basit iti gunggo na nga dumdum nga kada kami. I-text yun, di number yun, si kami dito tumawag. Po, okay. Sir, mabalin lola, kung na mo dito. Okay, we have a caller. Ay, hello, sir. Yes, good afternoon. Ba't nga malima, sir? Pagtatawagan nyo. Ay, ito'y Rizal Alicia, apo kabagyan man, dito ni Pedro Oliveden. Rizal Santiago City po. Ay, Rizal Santiago City. Good afternoon, kadagiti kagawad Judita Nestor Soriano. Kagawad ni Poroksete ni... Okay, Kagawad ni Nima. Okay. Ngarod, nagpagraduar ka? Windsor na apo. Apo ko. Oo, okay. Apo ko. Apay, dadapan ng tinaganak na. Ay, awan ti radyo da saklang, sir. Kada radyo na. Okay. Anyway, adit tangar da ay apo ko nga naggraduar. Adot ti bangir nga balay, sir. Da balay da nga sarili. Anyang arte may pagam kita katatapo ko mga graduaran natin naggraduaran na. Ay, kinder lang, sir. Ay, kinder. Ay, grade 1. Grade 1. Nagitay ubing. Ibagtang ka English speaking data apo ko. Agit ubing tangamin ka English speaking dan. Ay, medyo lang, sir. Dapat YouTube. One, launay. Apo. Kokomelan. Ayan, si tayo pa itinti ay agadyasan nga agadalan nag-Englishan ka po kada kita bibuyan da. Anyway, kaya mga arte mga bak 200 peso load. Sige man, sir. Maglangigatang regalo. Ayan, basta masong batang dati damag mia. Kapay ko, ma, sir. Okay nga, Rod. Dati lang, simple lang. Aside from kagawad Nestor Soriano, mangibaga pa kay iti talo nga kagawad Judita. Ni kagawad Tyron Back. Aha. Tyron ba? Okay. Kagawad Raymina. Raymina. Okay. Kagawad Lalong Magalyones. Lalong Magalyones. Okay. Okay. Approve by the Department of Agriculture at ito ta DJ representative taket. Kaya agtatams sa pisona. Very good ka no. Tamamom da kita kagawad. Amamunak, sir. Amamuka. Amamunak ni kagawad Soriano. Ay, amamu. Friend ko. Nagpaaramid kanya iti jingle ata kagawad Nestor Soriano. Okay.
Madina kaya nga klunan nga maudi at termino sa nga maudi at terminonan, but actually it's his last term. Graduate. One graduate isuhunan. Okay, Sa anyway. aming Kapitan Ton. Okay, congratulations na nga ba kati 200. Ano dati number mo nga dito yan? GCash wenno kaya mo nga itanon mi dita ta. GCash mi lata kanyamon. When sir, ada Gcash ko sir. Opo, sana all. Social ni Lola. Ano nga number? Dito sir. Okay. Sige nga, thank you so much. Banti kablaawa mo, nagita doon mga kagawad nga mo nga naibalikas. Baka noong ka makaalat ito pagnukuan. Ay ni Kapitan ni nga ni Rene Boy. Rene Boy. Yes. Baldonado. Baldonado. One. Apo na. Number 1 kagawad ni kagawad Soriano. Saka ni kagawad niyang Palderan. Aha. Kagawad Boreka. Naku, Tituda. kasi asidik ka. Malakay niya na doon sir. Wan, paamon na ginalipatam talaga siguro nga hamungan na isurat ini election ta kita nagnagan Man sir, ta. nasulat ko. Walang biglaan eh. Anyway, congratulations. Anya man tinagan yun? Lita sir. Rita. Lita. Okay, anya nga ro ti request mo nga sonata. Kapsat Lita. Ay kan sir yung hello darling. Ay, hello darling. Apo, nairan na launay. O sige nga ro, sumala kayo dito, Rizal. Hello darling, nice to see you. It's been a long time. You're just as lovely as you used to be. How's Shalula? Are you happy? Hope you're doing fine. Just to know you means so much to me. What's the darling? How am I doing? Guess I'm doing alright, except I can't sleep and I cry all night till dawn. What I'm trying to say is I love you and I miss you, and I'm sorry that I did you wrong. Look up, darling, let me kiss you. Just for old time's sake, let me hold you in my arms one more time. Thank you, darling, may God bless you, and may each step you take brings you closer to the things you seem to find. Goodbye, darling, gotta go now. Gotta try to find a way to lose these memories of our love so warm and true. And if you should ever find it in your heart now to forgive me, come back, darling, I'll be waiting for you. Ayan, mabalin sumali idol. Nakagraduate anak ko di Kalman. Dito ay Macau Nagadal. Ano naman? Wow! Okay, sumali ka. 0905-808-1259 plus 63. Tapos siyempre, dita ka Macau. Ito ta. Anyway, oray mampayang kayo makasali. We would like to say congratulations. Apo kada kita efforts yung kada kita anak yo. Kada kita anus nga nagisuro-suro. Kada kuwada. Okay, we have another caller on the line. 3172. Good afternoon. Sa Nueva Vizcaya po to, sir. Joshua Carbonell. Wow, Nueva Vizcaya. Okay, ano pong meron? Mainit po dito, mainit. Pareho lang, medyo malamig sa amin kasi naka-aircon kami.
yung mga kaibigan ko ang nakikinig dyan sa sa istasyon nyo, may monitor sila. Sa akin, wala, nakikipag-monitor lang ako sa kanila. O, abot po ba ng radyo ang lugar ninyo, sir? Ay, hindi po. Nakiabot lang ako dyan sa San Mateo. Yung kaibigan ko sa San Mateo. San Mateo, Isabela? San Mateo, Isabela. Ayan. Baka pinasa sa YouTube. Okay. Yeah. Sige po, ano pong meron sa atin? Pwedeng pumate? Yes, apo, please feel free. Binabati ko si Kuya Tom, dyan sa linya. At saka si Mambela. Ma'am Bella, okay. Ano ba yung question dyan, meron? Ay, nagpa-graduate po ba kayo? Ay, binata pa po ako. Na Angelaeng, ay biro ka pa, iti asawa, ken aganak ka pa. Para po sa mga nagpa-graduate ngayong taon na po, 2022-2023, ang aming question. Anyway, any request? Meron pa akong yung parang pinag-aral lang. Pinag-aral, parang ampon ganun. Po, kailan graduate? Yung isang taon. Grade 6. Yan lang. Okay, next time, better luck next time. Mamaya po, may pahuhulaan kaming kanta. Baka pwede kayong sumali mamaya. Sige. Request na lang. Yes, sir. Request na. Ano request nyo? Yung long distance na ayat. Long distance. Okay, coming your way. Yan po. Thank you so much for calling. Binabati ko na rin si Jane, yung jowa ko. Thank you. Wow, ako may jowa siya. Buti pa. John Mark, ano masasabi mo doon? Sana all ko naman tama. Ayan po. And request na sunata nga long distance nga ayat. Iso nga iti taman nga road. Iti kalikaguman nga mga gan. Here's a song from Ben Bautista. Itanbiag ko siya kadipay, di malaglagig mo. Nasakit man bilang tikas mo damagin sikat inak ar-ara paapen. Nusyap dito'y awan pagdanagam kasara-sarita daytoy ladawam kaya't kada awag mo telepono'y sutinget daytoy barukong ko nagrigaten long distance nga ayat iden na tiiliw ken panas naginat ti oras nga aglabas gapot karayo adi maipapas alawen agan anos kabiyak ko idayal mo dayta telepono rangkayan ta tisagga ken sumno tasisikalan inay ayat ko muray adayo ka dito'y arpad kasla asidek ka latta kaniya tadayta tibek mo no mangega kumanayen dungo aliw-liwa. Daydim tugot ko sa pata
sunugaya maulilad at damit iliw na kensega Nagrigaten long distance nga ayat itten na ti iliw ken panas Naginat ti oras nga aglabas Gapot kalayo ati maipapas Alawen agan anos kabiyak ko Idayal mo dayta telepono Rangtayan ka Tesagga ken sugno Tasiksikalat Inay ayat ko Well, that's it. Nag-request from Nueva Vizcaya ang matikman na lipatan. Nalipatan mo dun, DJ first name na ni Angkelan. Okay, the number to dial 0905-808-1259 for your request and dedication. For the meantime, da kita pa'y himabol balong nga nag-chat iti nag-comment iti pangablao da. Basaan mo. Yan, it's 12:45 a.m. Sunday. Hello, working and watching from Lila De Leon and Delia Kirubin, watching from Bulacan. Pasyarat po, idol. Ayan. Pasyarat man pa'y gayam ti family Maneha. Ito'y Buyasan San Mariano from Dugs Maneha. And atanay Lita Monar. Adyo ka, dito na sir yung Gcash. Maraming thank you, more power sa inyo. Ayan. Wow, Lita Monar. Okay. Agregas naman na po, tagsipot-sipot ka from Nagasikan, kanana ni Mercedes Aquino. Nadalaki di sip-siputan na data. Joey Fabian, Sir John Mark, request naman ti sa iyo, so from Lawag, San Agustin, Isabela. Okay, inyang artunanan ta jay. So yes, sir. Suyusoy as requested by John Mark, isukano tinunan may nga kansunan. Ati karo din na po, kati kita ito matadyaw dita, isagana yun na po, dita paraangan yung pagsasalaan nyo, tatao mo titi damara yung, dita latan na sirsirok ti salamagi. Dito yung request mo, Joey Bert Fabian, iti Lawag, San Agustin, Isabela. We have a total of 17 plus 86, 95 viewers, 105 I should say. Good afternoon, DJ Papati man di asawak nga nagtagare nakainom manon ken ni Baby Rolly Ramirez. Makabanog aglaba DJ pa request man DJ CC with thanks po DJ to lovely from Patol Purok 5 Santiago City. Mansuyo-suy nandagam, mangisim pa sinanam-nam, siyamot lang ayos di dano, may mayat si deng-denggam. Umisang ka ay gayang, kaadim helinam naman, problemas ka sa sumsum, ipatay ang masandagan. Ayak pa'y ikan kansyon, may lilak sinalubong, ipugaw manibaw, namnamdasan maulolaw, gambayak pa'y buga-buga, urnos kawiyak kumbay lumsaw.
talagta kung si siya tan si siya rinamnama gayong kung adik ka maupay didigray sumangbay si kabunian makauway basta din bilang na yan agan masuway man sa'yo sa'y nandagam mangisim pa sa'y nanamnam siya madlang ayos di danom may maya si dungdunggam dongdong ay si dong ilay sinali dumaay dongdong ay si dong ilay isinali dumaay Insinali Dumaay. And Jenny Agustin clapping her hands. And kuna ni Bob Fernando, pa kablaawa mante katinsin ko, dito Las Piñas, birthday na tata ni Russell Fernando Javier. umisang kaagayam dari melinam naman problemas kasasumsum ipatayaw mo sandagan. Okay, nalpasan ti may sa oras tayo. Apo, agsubli kami nga rod, kalpasan ti sumagmamano apalagip. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agumbra sa J. Balacio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor. Sulit pagayam yo katropang John Mark. Wait, katrobang June Sariales. Ito lang nga po numero 1 programa. Da kami manan. Ito ay 104.9 XFM Santiago City. Exciting nga talaga mo ti panagbiyak kuna nang arod ni Kalsat Linda Pasion. Happy Sunday morning, June and JM pa shoutout of Pasion family dito Villa Carmen, Ramon Isabela. I am always listening, watching in Kuwait. Ayan, hanga Kuwait. Okay, thank you with love, puso, and a lot of emojis. Kuna naman ni Charlie Flores. Karo ba pa'y kablaman aking mga kamag-anak sa Pangasinan, lalo kay Nanay Lita Mariana Genrich. Happy graduation. Wow, when? Kuna mo, malpas patalastas. Agyaman ak apo. Kunan. Okay, that's it. Abo, nagmaya nga talaga. Exciting nga was pasamang dito. Ito nagado. It is sponsors tayo once again. Thank you so much kini Manang Lorely Baldoria, ni Manang Larina Flores, CJ of Baguio, dati silent na lijay, CJ of Baguio ko na nalayan. But she's so beautiful. Okay. Nagbiit nga nagbalhasang ni CJ of Baguio. Yan. Marina Flores of Quebec, Canada. Rainier's Private Resort. Perry and Maricel Totok. Yes, sir. Kathy and Ronald Salvador of Hawaii. Yes, we have Charity. Lisa and Daniel Yes, sir. Cabal Yes. of Hilo, Hawaii. Yeah. And we also have Charity Lianas. Of Porterville, And a lot California. more. Dapat naman ng Edna and Edmer Bosque. Edna and Elmer. Aduti maliwliwayan mi apo. Pasensya no datuma ta medyo lumakayan ni John Mark. Correct. Okay, 0905-808-1259 is the number to dial. Ano ko na Yan. naman Hello ito? po, gandang tanghali sa inyong dalawa. Pabati naman po family gamit. Diyan sa San Sebastian, Ramon Isabela from Lipa, Batangas. Ayan, gamit Thelma, tinagan na. Gamis. Gamit mo. Ay, gamit. Okay, gamit. Kasla ko magindi kagawad. Ay, asawa ni anak ko ti Kasar. Ay, ang anak ti Kasar ka ba? Apo ko. Yan. Ninanay na nga Barbara, ninang na ninanay ko. Yan. Nalipata mo, tinaga na. Daging tagamit. Yan ang XFM Bulyan! Santiago nag-comment ka na ganda boss nyo idol. Binabati ko sa ako Samuel de Guzman. Pa-request DJ na ikinig ako ng programa ninyo Ruby Ann
de Guzman ng Nabuan, Santiago City. Okay nga Rod, nagtangan na po ti pa nagpapugtumi iti sonata para kada kita mat hanga nagpagradwar di talata balay nga aong kukuan nga kaya namat iti sumali kada kita ititad tayo nga papremyo nga nagapo kada kita generous sponsors. So all you have to do is text apo iti title na dating nga sonata with your name, age, and address. Dito lang po 0905-808-1259. Ulitin me, the title of the song, your name, your age, and address. Pagkasikanti mga baka 200 peso load mo lang apo or GCash equivalent. So, ready? Mm-hmm. Ready. What is the title of this piece? Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low, and you can tell your friend with you he'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him he'll have to go? You can say the words I wanna hear while with you, another man. Do you want me answer yes or no? Darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low, and you can tell your friend with you you'll have to go. Okay. Ito man surat iti Sa ata dyan nga pagtatay. one. And sayang tanang kabil tinakan na. Kunaka, you text the title, your name and your age and your address. But she is correct. She is correct the lola da iti kunan. Ayang sayang another 200 pesos kumakapsat. No namit mo de jay requirements. Kasla ko madati agala ti tupad ngayon ibagada nga including certificate of indigency, your photos, beneficiary, cellphone number, complete nyo iti data na. Ang mairaman iti master list iti naganyan no kung kurang. Yan lang. So, damdama man na po, iti papugtot ti sonata. Favorite ka no ni Lakay na ni Lita Monari so muna di answer. Yes, ato ti makamo dita. And we have another caller on the line. Is 1696, I should say. Good afternoon. Okay, so Iso mo lang ata ni Lita Monari so ata. Okay. Okay. May sanan sakit nga dumdum agtatapin na pananda kitay Pedro Lipid dita kada Mila Villar. Yan, title circuit Kastoy ko na ni Flor de Lisa Manuel. Yes, okay. Kwada Jayan, Nalpasan. He'll have to go. He'll have to go. Yeah. From sino tiki mantatan, Lepata matan. Good afternoon po. Tanong ko lang po kung saan pwede ibenta itong old 2 peso paper bill. Erickson Fausto tinagan na. Ayan. Ayan, title And, sir, he'll have to go. Tama. Good afternoon, Idol Kasalawa. Pa-share dito sa Barangay Kabulay. Thank you from Heron, Pilian Pasito. Ayan.
Favorite nila kay nakano aji he'll have to go kung may Lita Monar. Yes. Charlie Flores, good afternoon. Is this Charlie Flores I've known? Ijay Vice Mayor's office? Di ka mo Chari mo. Ay, Charlie. Hanga Charlie kayong Charlie. Cherry Flores. Sir John Mark pa-shoutout man kini Susan Fabian, JR ken Roxanne kanay Joey Fabian. Okay, so sukatan tayo abot dijay sunata nga papugtuan tayo. Tao man nakaala dijay. Okay. Mangkita ta balong iti medyo narigat basit. Awanin ti pasamon. Mutan. Dahil lang wat. Ko kata kita nga ro iti medyo narigat nga sunata datoy. Sa balit ito okay, for 200 pesos sa balit areglo na diningig ko nga ro medyo makapalito. For 200 pesos, again, you text the title, i-text yung apo yung title na dating nga sonata with your name, age, and address. Ito lang po, 0905-808-1259. Baka si Kanti mga bakti, 200 peso load. Kapag ikaw ay umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo pa maglaho sa mundo. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahirap. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahirap. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Nakaala po iti correct answer na kung na mo dito ikat ni Fanchi ko na alaala ay ikaw. No, it's not alaala ay ikaw, sorry. And kung na pa ni Lovely Ramirez iti Purok 5 age Patol. 19 from Patol, sana'y magbalik. Oh, sorry nga lagi jay iti correct answer. Anyway, awa nga talaga awan iti makaala, so damdama manan. Sad song naman kung ni Kabsat Nilda de Leon. Yeah, it's a sad song. It's called Footprints of Yesteryears. Yan, Delia Kerobin. Pakablaw man dagiti amin nga kabagyak dyan na Gilian, Kawayan, Ilocos Sur. Salamat yan. Pabati dyan Axel Bulan at Kuya Boy dito sa Barangay Rugao, City of Ilagan from the Koy Mercy. And hi po nga ni Abril Brutas
Ayan, enoto Nieves buhatin naman kanya karuba birthday tatanga magbanbantay na to hospital. RJ Noto from Villamar Socordon. God bless po. Okay, for the meantime, here is a song called Tweet Tweet. Ay naading tuno marik na mlako ma Tiriklik na ek itanga agdama Nabayag idin na pagpagwapon ka Kepaagkan sa tadi ka makatulaw May sangal daw ngayon ta nagsabat at kepa-kepa unay na'y diriknag imat na tsupay na'y tipanagnak tapno mapansin gwapo na'y tuilangan. Ay naading tuno marik na mlako ma Tiriklik na ek itanga agdama Nabayag idin na pagpagwapon ka Kepaagkan sa tadi ka makatulaw Tuwit-tuwit ay palso-palsuit ayat ko anasamit ken ading ko tumutwit-tuwit o ading ko awan metten patong mo tabarandilyas nabgesen ading ko Ay naading ko na marik na mlako ma Dirikrik na ek itanga agdama Nabayag idin na pagpagwapon ka Kepaagkan sa tadi ka makatulaw Ay sangal daw ngayon ta nagsabat at kepa-kepa unay na'y diriknag imat na tsupay na'y tipanagnak tapno mapansin gwapo na'y tuilangan. Tuwit-tuwit ay palso-palsuit ayat ko anasamit ken ading ko tumutwit-tuwit o ading ko awan metten patong mo tabarantilyas nabgesen ading ko tuwit-tuwit ay palso-palsuit ayat ko anasamit ken ading ko tumutwit-tuwit o ading ko awan metten patong mo tabarandilyas nabgesen ading ko o ading ko awan metten patong mo tabarandilyas nabgesen ading ko And Charity Liana says here, hello mga karubas from BF Homes, Parañaque City, watching while we're packing our things, going back to US. We are leaving tomorrow at 6 p.m. So dapat tayong malmalum nga pa nagpanlog you can nightlife tonight. So good luck. Hanyo tugtugot ni Mother Diran na tanay. Madi na kaya tagpag na dita. Dila Parañaque. Anyway, congratulations. Congratulations actually. Nasaya at mat na nakapagbakasyon kayo dito. Orehang kayo nga dimbagas dito di pa-army. Okay, adakay lang tamo. Dito panunod mi nga sabi ko lang kumata safe kayo amin nga nag-travel around Philippines from Manila to Quezon to Ilocos and napayadag din apananda. Ayan, and hello to everyone. Yeah, to your brothers and sisters who are with you on the vacation. Kabsa Charity. And we have a caller. Oh, pati na sumpatan. Okay, tumawag kalatan 1813 para iti pangablao mo. Ayan, gamit Telma ulit ko na pa-shoutout po sa nanay ko, Leonila, gamit Nelmida at sa anak ko, VJ Paul Goel, dyan po sa San Sebastian, and Shine Gamboa Abon. Good afternoon po, pa-shoutout po sa Badajos family at sa asawa ko na si Marvin from Rojas, Isabela. Yes, malagip ko, Julian gamit gayam de jay family nga mamog ni jay. Okay. Napay balong. Thank you, FDD Kanom from the charity. Yes, and thank you also the future no
Adaman na bati ka din pasarabom di Ilocos eh. Ah. Especially the coffee na ipo sa J, di ka ay coffee tayo. Yeah. Ano, We iba love kape? ano the Starbucks? Starbucks coffee. Yeah, I love the aroma. Talagamot. Okay, ano pa ibalong iti tiraan ta. Matan ti request dito yan. Yeah. Okay, let's give something for the Lianas family. Ang mga favorite na ito yung sonata, especially kinikabsat Charity. Okay, for everyone. John Fred Estramendel. Hello po. Naimpag nga malam kanyayo. Natataraki nga lods. It happened in old Oklahoma one night in the beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. Idol, kung na natin pa-shout out man na po sa mga sister ko sa Bunga, Karanglan, Nueva Ecija, Miriam, Reynaldo, and Thelma Garabilio. It happened in old Oklahoma one night in the beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawning and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. Adda para kanyayo ibawit konton bigat via DHL apon ton bigat na pala ibawit ito no nagahol kay ti oras. Actually traffic ngamin dito isong 4 hours before your flight apang kayo no ka di Jai Airport in Casalita, Manila. And thank you for singing my favorite song FDD. I will sure come back to see you guys on my next vacation. Ayan. It was just plain family matters for this trip. Of course, nakita mo post yo the mass you have held talaga madami, and the reunions, the gatherings, and etc. Kasati agawit from US ngem ada DJ di Parmi anak is istoryan ba amon. Okay, just kada kita mamulang pakasyon from US talaga nagragsak iti aglawlaw da dagiti kakabagyan, dagiti kakaruba da to meet them. Ayan. Kade
Oh. Naku na ta. Uncle ko ni June gamit. Ni Julian gamit. Uncle na. Man, siguro. Yan. Hero And, Rita Christian Pakablao man, ti Cachola family, ta Kabayabasan. Kabayabasan? Kabayabayasan. Oh. Lalo. Cagayan. Mayat ti Paboya ti live yo. Watching from Laguna. Wow. Okay nga ro, tantani kami sa kasuotan dito YouTube. So go ahead, please share our videos. What else? Awanan. Okay, maibusan mo. Kaya mo yan. Ita, ang ako 2 minutes more for 1:30. Okay nga ro. Dito man titira ang balong. Dito dati utang na. Nabayad akon tay utang kon, mabalin ko man mangalan. Ipaglangin nagtintinagan, pasarayin nakilemengan. Tatan saan lang nga Bombay, ti mabalin apagutangan. Bangko ti kang runaan, ngagkaratot agpautang. Ay nagimastio, ay nagimastio, ay nagimastio. Mutang di bangko, no basitibo, no basitibo, Nga siya. no basitibo, los basit met porsyento. So nalitay kan sa. Kayat dapay agsal, kayat dapay agsal, kayat dapay agsal. Dati alahasyo, amin tayo umot, amin tayo umot. Amin tayo mo, tangin, jay bangko. Nabayad akon, tay utang kon, babalin ko man mangalan. Inbaglangin nagtintinagan, pasarayin nakilemengan. Tatan saan lang nga Bombay, ti mabalin apagutangan. Bangko di kang runan, nagkaratot agpautang. Tay kumarikit po. Wow. Tay ko market po, tay ko market po, Milan de bangko. Ingkanto mo't agpar, ingkanto mo't agpar, ingkanto mo't agpar, release no kayat mo. Alwadam data up, alwadam data up, alwadam data up, application form mo. Amin tayo umot, amin tayo umot, amin tayo umot, tangin jay bangko. And of course, thank you so much, Kabsat Nilda Danion, for that palipad nga kunada. Ako nagmayadan ti umisom. Nabayad akon, tay utang kon, mabalin ko man mangalan. Ipaglangin nagtintinagan, pasarayin nakilemengan. Tatan saan lang nga Bombay, di mabalin na pagutangan. Bangko ti kang runan, ngagkaratot agpautang. Bangko ti kang runan, ngagkaratot agpautang. Dito na po tinagipusan ito muna nga oras. Iti programa tayo. And nagsubli kami with more songs, more requests, and more dedication to nilang apo. Numero ng programa. Da kami man dito 104.9. XFM Santiago City. Exciting. At da kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency,
para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College.
with POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955 573. Happy kami dati, di number 3 ti i-mute mo. Next time, do not do that. Di number 2 lang. Oh, number 2. Oh, number 3 aja. Yeah. Ako na nani. Okay. Oh, nagmay itong tungami dito chat iti YouTube. Thank you so much once again, Kabsat Nilda De Leon, and okay, hope to see you soon. Basta sponsor kata kami po, and our passports are ready to fly to the Our United passport States. is expired. We have a caller on the line. Okay. Ngem sagbay nga sa nga sumbatan tagat siyempre ulitin tapay. Welcome back to our show. You're still with Katropang June. And katropang John Mark. And dati na po, dati caller tayo ni Kabsat Pedro Libed. Dati phone book ko yung ang makalusot. Naimbang nga pangal tayo dito Apo Rizal Alicia. Naimbang nga bigat mo ma, Sir Hel. Pangal daw. Sir Hill nga. Pangal daw ko na kama. Sir Hill nga. Naimbang pangal daw. Sir Hill ka daw. Sir Hill nga. Sir John and Jem. Hill ko ng tatay. Huli Sir John ka. and Jem. Wan, nung tatay kami dati kami natin karubatan ni Bronga Hel sa mga nailawan ko man. Imbang nga parbangon ko ng pay Imbang nga bigat ko ng pay Naimbang nga pangal daw. Sino ba ti Sir Hill? Taraok, bigat ko na na. Ay, Sir Hill. Kaya garaw da Sir John buy-buyan lang kayo doon ginapok dito light nagugwapo kay gayam naka-light blue kan dark blue tamay sa Wan. isang kayo Nagkapo kinig. Kabsat Elmer and Edna dito kawes metata. Okay. nakagugwapo kayo abot pa iti suya abyo nagapo kayo magayam kasaran nga kunayaw Haan kami nagapukasaran pero nag-areglo ang terapi para jenti political jingles. Haan nga kasaran jingle ipagam ka. Kata kita opisyalis yung ditang tumaray ang kapitan. Ipagam nga ito parami diti political jingle kanya. Awan yaramidan lak Apo, tumaray ka mat. haan nga tumaray no di lumaban madi di tumaray awan ti kuana di tumaray Lumaban ka nga rod. awan ti kaya ng asawa no di tumaray lumaban ti kahit ko nga term time bagam tatay di term ka tinyaramidam ka madiajay ko na ng term ko lumaban. No, hanga lumaban kasanong awan iti kalaban mo di awan ti nag-file nga sa bali. Ada nga maawan kat kasano garanti ko tayo no kambasak na gito kakadwa nito Sir John. Rizal. Ada tipik discount yun, siyempre. Taga Rizal pa. Yartas mo man kinyak no mano iti mabalin nga bayadan. Depende, iti sunata, no kwalaeng, no Babylon na kanalakalaeng. Babylon, depende jayer bidam. Wan, depende. Okay, padasin mi nga rod. Pedro Libet para kagawad lang. Kagawad. Okay. At yung rodan, sampulan taman. Balong, iti, kita taman ti sampul Pedro Libet. Damdama ka ko, mablawin na ta. Imasin tayo pa iti agpapatang. Kat anamot iti, Pedro Libet. Papili, kagawad. Okay, kagawad. Okay, alam balong? Gets mo? Ano? Papili, kagawad tayo. Already. Wow. Papili ang kagawad tayo. Kagawad Pedro Libed. No serbisyo aprobado. Sinadaan lang takada tayo. Kagawad
Pedro Lebed. Apa gitu to? Naisip ka na tari pa to. Kagawad ang napnuan dungo. Kanayon to nakaunti radyo. Dahil unay ha. Kanayon nga radyo te sa sikasun na. Mading agserbe. Okay. Bahay na Sir John, premature pa lang, baka no hantay nga maawat si Kumilik no ba? Aman, this pala dito hang official kumbaga Official. Okay nga rod, ako mablao kan. Kita Kumana na ikablawak na giti apok kito nga dangdangag ti kan agboy-boy kinyam. Tang malam ket ni Ikay, kini Ira, kini Sokaina. So dari kita dati tang kaduak mabuy-buy ta kayo ti nga live ken kastamutan ti apok ore jay Biskaya agboy-boy amat lang ti live ni Sian ni Lebed ken Saisan Lebed ken ti nang dani Raquel Lebed ken tatang dani Severino Lebed ket kablawak kita iti naimbag nga aldaw da itunggal may sa kadakwada kan kastamutan nagiti ka anak kitoy ni Leticia Lebed, Delia Lebed ken ni Teodora Lebed kan ni paring Camilo Estioko kan ni kumaring kandida Estioko so ito gito inuhang ko makablawan ni Mila Pay ni Mila Villar ken ni Elsie Valdez ken ni Lolita Kakayan Tiang ken ni Margarita Farong kani kabayos nga Flor Bulaon dagito iti avid listener tayo Sir John kani Olympia Cornejo kani Gater ni Taposillo kani Mili Lagmay Nasyon from Villalos Benito Suleben kaplawa kita iti ni timbago na nga pangaldaw titunggal may sa kalagwada Karing. Kan kada kayo matan dito istasyon na pagkairamahan niyo Sir John and Jan. Wow, thank you. Kata agro kisa kamantikan tanga ko ajay sino nga itinapintas ajay tumang. Okay. Kan ada request na rin pare Camilo ko kan minsan kumapit tumang kan ajay naga Aji ping-ping, kuna na pa yun pa. Puto yung ping-ping. Hindi na mabalik kapag surunod nyo rin ay. Mabalin, basta para kada kayo dito Rizal. Sige, Sir John. Thank you. Okay, thank you also for... Kuha na mo, ni Libid Ira. Kablawak man kumpare nga Pedro Lebed. Kuna na. Dito yung Facebook. Aya. Okay nga Rod, and good afternoon to my kumare, Inocencia Marcelo, Jaya Pagrangayan, and to all listeners apo dito Pagrangayan. Kat ko na ni kumare Ino, welcome home to my friend Mary Ann Kalika. Enjoy your vacation. Wow. Okay. Iti kalika nga mo kat DJ nagpakalan because of DJ nini ng Evelyn. DJ Tumang is requested. Wait, pero kan tabi it, Tumang ka na. Nadya may isang request na? Ping ping. Ping ping. Tumang, wait, Tumang. Oh. Here comes Tumang. Okay. Ay nagtangka na Tumang. Tunggal at babae adunten kun di ta digdiga damdama lang inak-idan ka etta ay nagtangka na Tumang tauray no text makipin at naganan pasaak lang itilog kayat nan makipalot sa kamangan tibalot kastat obrak kakalsat uray itamda at dan asawak single nagpay kunkunak jakman amuno apay apatsandak naduma-duma iti biktima balasang ken balo patulak angem dimteng didigrata at dananakak no jak ibalay patayendak ay nagrigat gayam ti Kastia babaero maibos ti piksam maibos ti kwartam pati kababainan ay awanin dagiti sanikwan
pagkaingak alang aklong kaniya. I love blue color, says Nilda de Leon. La una 48. Yeah. Ay nagtangka na tuman, tanagadutin nakapakpakanan, sustento adawat da, nujak ite dagyanak metisalda. Ay nagtangka na tuman, ngemdandani akmet nga agbekelen, dep-dep pa ekti babawi krik-krigat na tara kaya nahilig ti babae. Ay nagrigat ngayang ti Kastia babaero. Maibos ti piksam, maibos ti kwartam, pati kababainan. Ay awan dagit ti sanikwag, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagkainag, ang mga klon kaniya. Amom kadi ading adida mukhang armen kursunada launay daytanay pingping kasla dalia ti kolor na nagmayad api dilen italmek pa ti kalid mo noing ka umisen nagmayad isagit-sagit ramramay pati-pati agalo alun pam karam tunti agpurngiit jak tulagam den a sikaket mapasangin tintu ama dalanan ta pingping iti luwasi ping pirit piping ping pirit piping ping pirit piping ping pirit piping ping 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 kastati kansyunek nudi na paayen ping pirit piping ping ping ping. Para kini kumari piring dito pagrangayan. Mada pay tiping-ping akanayon nakalemeng agsinumbangir tikalin na jay bukot ngem babaen mabalin sipaten mabalin pay apidilen mabalin na peke-pekelen ta agasawatan tumetken ping pirit piping ping pirit piping ping pirit piping ping pirit piping ping 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 kastatikan syunek nudi na paayen ping pirit piping ping ping ping. Asawa ta, dapay may sa sorpresa at ay tuping-ping nga at daimong na kalamuyutan aping-ping at da siyak absorber na ngayon tunin
na kung makita ipukaw toto at kanta. Ping, pirit piping ping, pirit piping ping, pirit piping. Ping, pirit piping ping, 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 ping. Kastatikan syunek kadarmuar ken umuleg. Ping, pirit piping ping, ping, ping. Hello boss sa inyong dalawa watching from Aruas, Jadin, Nueva Vizcaya from Aiza Mabanta. Wow, I wonder no nagalaan na ti signal data. Tata ni Aiza, tayo tinapang kami dita katadalang may isang lugar dita Aruas nga dati signal na. Madaya alos amin dan kat ada wifi da dyan. Ay, okay. Wow. Congrats. Iso nga YouTube, di pag buy-buyan na. It's a dead cell. Di nga dead cell Bueno, area. pa iti cell site di dyan, nga nakapata der. Baka adanton, into no sumarunong tukar kami dita Arwas. Wow. Okay, good afternoon kada kayo dita Apo, especially family of Nagsagaray. Nagsagaray bagta na lagi po nga ta gusto tani nga biniro ko di Facebook tinaga. Oh, Ayan. napay, awan ti tumawag. Shoutout mga idol ng Bangal daw yo from Rocky Escalante. Apo ko nakatawag malatagan dito'y cellphone. Okay, we have another caller. We have James on the line. Good afternoon. Good afternoon. Okay, medyo napigsa dito. Monitor tayo dito. Sa kumati kumain ng pakapso. Ayan na. Hello? Okay na. Okay na po. Okay na? Okay. Go ahead. Yun. By the way, binabati ko po kayo ng isang mapagpalang hapon. Kayong dalawa, John Matt and Manong June. Yeah. Siyempre, binabati ko rin po lahat ng mga staff ng Best Man Management Incorporated or BMI. Yung tawag kayo na si Joshua Carbonell from Vizcaya, tapos si Bella from San Mateo, si Josephine Miguel from Jones, Isabela, at siyempre kay Tomas Encartado from Kalinga, at siyempre kay James Bacaya, at siyempre kay Ate Jane Peña, Jane Valdez, at kay Matt Antonio, at sa lahat po ng members and officers ng Best Friend Management Incorporated. At saka lahat na rin po ng mga nakikinig sa Mart One Mall Santiago, kung nakatune in man sila ngayon, binabati ko na lang po silang lahat. At siyempre, binabati ko rin po yung mga nakikinig dito sa may Alicia, Isabela, lahat na lang po. Kasi hindi ko naman po pwedeng i-mention po nakikinig lahat-lahat eh. Kaya lahat-lahat na lang po ng mga nakikinig dito sa Alicia, Coensi, Isabela. At siyempre, sasali sana ako sa inyong palaro. Kaso nga lang, wala naman akong pinapag-graduate ngayon. Wow. Thank you for being honest. Ayan, tataman. Request na lang po ako. Yes, go ahead, James. Request ko nga po yung kapitana para sa mga tumatakbong kapitana ngayon. Kapitana. Oh, sige, thank you. Adyalaan. Thank you so much, James. Thank you. Ayan, okay, once again na po, kada kita'y kahit na ag-relax, agpamasahe, okay, just birukin nyo lang po ni James, with his number, agor kita man yung numero na dito ni James. Pwede makita pa lang? Okay. I-text nyo lang nga po, kita dati saksakitan di, pagpagin na dito, banbanog, nalay nga po masahe. Yung mading makita Tane. Diyo ba? Okay, sige mang ibasa kayo. Ayan, 0966-659-0538. Madi nga data. Ano nga? Sa Bali, I'm sure. 111 DJ Amok di number na. New, kung na magaman. Ay, okay. Sa Bali, tinusar na. One. Ata ni number na. Oy, siguro, siya binanggit ko data. 0966. Oh, well. Duha nga dito dyan number na nga may isa. Sa bale. 1111 ako na. Okay. Awanan di request itan? Oma.
Di-request na nga kapitana. Kapitana, on your way, para kada kita'y asawa, da kiti tumaray, si kayo apo ti kang runaan nga agsingsingpet, da ano niya man apo iti parparangyo, dita baranggayo, ag-reflect apo, kada kita lalakayo nga tumartar, kakasi nga agpagpakasingpet ni kapitan, ngam ni kapitana magkaapo, apaan na maamin nga miyembros iti Green Ladies, awanan, napanan, iso nga kapitana, no si ditingig katata, si kati agsingsingpet. Kapitana, ipangluam na ito'y aso na ta. Inka alukuyan babae nga agpatengada kastanda iti. Inkay amin na ba nakimay sa. Inkay patapukin salo ng ragsak ipakita. Ay kapitana ni kagawa, dagpadpadaan ken ka. Ay pata na yan. Tingkad liplipatan, buyudem nga isala. Iwanas wes yung agpatpada, paatiw kakagkaruba. Sa kayi pagak itiragsak panakikadua. Kapitana, rikusem sa lunan wen ala. Yagin ti panakimay sa babae, anak ng rekta. Ikatsar din ang pandanggo, ipalayo mo patong mo. Wanes wes yun abagayo, nakaay-ayo. Ay kapitana, ipangunuam, dayti ason nata. Ingka alukuyan babae nga agpatengada. Kastanda iti inkayo amin apa nakimay-maysa. Inkay patapuken salo nan ragsak ipakita. Ay kapitana ni kagawa, dagpadpadaan ken ka. Tingkad liplipatan, guyudem nga isala. Iwanas wes yung agpadpada, paatiw kakadkaruba. Sakay ipagak, itiragsak panakikatwa. Kapitana, rikusem sa lunan wen ala. Biyagin ti panakimay sa babae, anak ng rekta. Ikatsar din at pandanggo, ipalayo mo patong mo. Wanes wes yun abagayo, nakaay-ayo. Okay nga rod, with that, agsubli kayo po. Agsubli kami kung kumakalpasan ito sa magmanong palagip. Kata nyo yak akar apo, da kita radio yo, tantanin, agpa-premyo kami, doon agsubli kami na. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. Okay, we're back and you're still with katropang June and katropang JM. Hindi mo din may sa oras tayo po. So we still have 1 hour to go. And giyaman kami katigati alito YouTube. At buta po nga agbibuya. Okay. And dito mo at Facebook Live. Iti XFM ba no? Awanan, nadya lang ang tinaudi na dyan nagkwati libid. Okay, good. Lao na kumpare ka Pedro libid ko na na. Ay sa mabanta tinaudi mo dito YouTube. So, kita ipangabla. We have a caller. Hello? Hello, Karuba. Yes, from Oscaris. Dito kumusta? Tikasaran dito, tikalman. May lata, Karuba. Napang kay matend. Ang Karuba. Apa nga di mo naramanan. Dijay ikatuta. Di ko mo, Karuba. Pabalik at lawalaktan, Karuba. Awan, sige kumabla ako kalata. Wadlawan kayo man, iti inarit sa nga daw yo. Ken wadlawak man, ni mga direkorti balay. Ken kastamit ni manang ko.
ken urban Kristis nata karo ba? What? Sa iman dayo nga rosas. Man, isagot mo kini mother ko karo ba? Okay, nakan ni mother mo. Sige. Tise, hiyar mo karo ba? Tesi, okay, tisi ko na patisak ni ipaspasur tisi ko na Duyaw arosas iti request na para kini mother ng naganapalong tisi. Tisi, Guillermo. Tisi, okay. You know. Duyaw arosas that to yen on your way. Ita'y bigat, nakapuuta, banag ang naklata. Tinagpunganak at daduyaw, arosa. Imisemak ngem dinatarosak, nagarubos itilwa. Gandat mo gayam bumakadan to'y denak. Tim kabalan nga imparupa, ngadang sa balikin ka. Kajak na pinagarup, amulitam pa nagdenlata. Ket itay anakaturog ka, imbatinak almay maysa. Pimakada ka, babaanti, duyaw arosas. Amom ka di aday taasabong sa wenat agnanayo. Ken amom ka di si tatalgedak si pupudno. Yam apay ta si minaka, nilipat mo't karing-karita. Naglibas ka, duyaw arosas senyales na. Din kabalan nga imparupa, madang sa balikin ka. Ketjak na pinagarup, amulitam pa nagdenaka. Ket itay anakaturog ka, imbatinak amay maysa. Pinmakada ka, babaanti, duyaw arosas. Pinmakada ka, babaanti, duyaw arosas. Nagpintas nga kansyon kan mayata nga maisala. Ano tayo? No si Kakat nabannog ti trabaho. From Arlene Santiago and Cristelyn Paguyo. Eleksyon man kan tayo, kuya. Matungpal deta ngem masapol ta pa iti agpapugto balong nagado ati pa premyo nga intit dagiti sponsors tayo. CJF Baguio, Larina Flores of Canada, Rainier's Private Resort, napay DJ Tatuma, and kita mga ganyo apo dito patalasas mi kompleto ta. So nga agpapugto kami for 200 peso load apo damdama dito call for 200 peso load ibagam jay kuana. Yan, title of the song, your name, your age and address, send nyo lang dito ay 0905-808-1259. Okay,
so handa kayo nga parigatanan tapno adati loadyo abo or Gcash. Handa kayo nga parigatanan, di kanda kayo tinakalalakan. Okay. Title of the song? Your name, your age, and address. Okay, what's the title of this piece? Sabay na pindot ko. Sumano, kung nakit. Go. The Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, the California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but then we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Ooh, 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 when I'm all chopped up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, when you look at me and the whole face, I'll always remember us this way. Yes. Okay. Pasensyahan ating James at iti imunan nga nag-text sa tay. Yan isunghan ko sumbatan iti tawag mo ta dati umunan nga Rogina Pailaeng. Okay, na i-type na nga daguson di answer nan and dati nga ro dapat tawagan tayo iti nang abakam from Arubo Ob Jones Isabel. Apo kasi dati kape nga Santon Plus lo DJ RR Arubo Obon tayo di kadi. Thank you so much to Yes to Health Apo para iti kafeme. Tawagan da ka Apo. We are going to use sa bali nga number nga tumawag keng ka. Okay, ket sung batam tanong mo sung batan di sa bali ti i-dial me. Ulit-ulitam no ka. Ulit-ulitan na kasi dati Waiting dito, for response no ko nanan. pasok na yon. Waiting for response no ko Ryan, namayatan. Ryan. Mo lahat naman di mo makatawag dito. Hello, nambag nga Aldo yung mga manong.
Yan. Pakablaman ti Bergonyo, Ken Dupilas, family dito yung Victoria, San Mateo, para kasi kanta nga, Islands in the Stream. Yaman, mga man. Ato ti simong ba dito YouTube. Okay, damdama. Si kayo mati ikamiti kung daway na nga pumugto. Dito YouTube. And kuna ni Jerome Tangro. Ay, nakatuta nga nag-message. Sagur ka. Remy Wayas Hidalgo. Tawagan mo na dito cellphone mong balong. Ay, kung kaya mo na. Good PM po sa inyo, sir. June and JF. MJ watching from Bayumpong, Nueva Vizcaya po. And Jerome Tangro, hello mga idol. Pag-greet nga po ang family ko sa Ambalatungan. Sina Gemma, Payne, Sir, dito na lang po kayo tumawag. Tina, Wala naman. Justin, at ang anak ko na si Louie na 6 months niya ngayon at mahal ko na si Jonalet Song Soyosoy. Angelina Pambid, always remembers. Okay. Krisha, always, mga simong ba ito yan And John Carlo Bergonyo, Igo, pura Hindi, na. wala tamatawag. Hello rin bangal daw yung mga manong pakablao man ti Bergonyo ken na Dupilas family dito Victoria San Mateo. Pa-request man kumati Islands in the Stream. Agya marakman. Okay, we'll be doing that later on. Matawagan tila di na nga bak. Hindi wala tamatawagan. Oh, ikaw na tumawag kapatid kung alam mo ikaw ay taga Aroboob. Arobob ba? Aroboob? Yan, Arobob ba? Baka no Aroboob met deta. Hindi, Arobob. Okay. Pag-greet nga po ang Molina family from La Union. Kuna ni TJ Molina. Good afternoon, Molina family. Okay. Ang lang na si TM mo ya? At ang unconditional. Ay, agkisay. The subscriber cannot be reached. Kuna na deta. May babay. Pati kung matawagan mo lang natin ito mga nambara po, taga Arobob. Call not send. Call not sent. Oh, no. Tumatawag saan? Tumatawag eh. Dali, sa Bali. 943, sa Bali ato. Sa bali ka no mo, ay tumatawag. Okay, sorry. Dapat matawagan ka. Partaka, magbilang kami sa Apulo, ma-forfeit deta 200 pesos. Masayang. Oriented na nga number, madi mo matawagan. Atanay. You are unreachable. To reach the unreachable star. Okay, ato ti pa premyo tayo. So, kita apo hamping nga nakatawag nga naganak nga nagpagraduar. Iti itatanga taon 2022-2023 nga school year. It's your chance apo nga mga abak ti 200 peso load. Tutugo kay latang nga dumdumgag mga abak kay pa iti load. When no Gcash. All you have to do is call kumablao basit and then sung baton nyo di basit nga question mi apo nga amo mi nga amo yun di sung pa yun di jay. So nga nakay parigata na. Okay, awan. Tawagan ko majinti. Tawagan mo na ta, itutok mo kastan nyo. No. Sala ta matawagan. Ayan, Ayaw! pumasok na. Diyos ko sa wakas. Mga bakan. Okay, good Hello. afternoon. Good afternoon po. When, first of all, kasanong ay pronounce di Arubub in Arubub? Arubub po. Arubub Jones Isabella. Kumusta mo nga dita Arubub? Napudot, sir. Agpapada tayo. Matis no dito iyang mikot. Okay, congratulations. Iti title na dyan sunata ka. Always remember us this way. When siyempre mo tiyang nga makamu itatadeta nga sonata, very sikat na sikat. Okay, it's your chance to kumablao and congratulations once again. Unang-una po sa lahat, thank you sa For the Kid Duo. Yeah. Tapos gusto ko pong i-greet sina mama, si papa na nakikinig ngayon. Tapos adjikasin ko ni Joseph, ni Ate Glidel, ni Nanong fan na fan ti For the Kid Duo. Wow. Tapos ni Bayo ko, ni Kuya Melko. Tapos amin nga taga-arugog nga gindinig dito For the Kid Duo, sir. Thank you so much. And once again, congratulations. Thank Balong, you po. itinagan na balong kat. Kita majinti ko ang Giselle Giselle Aguilar. Joy Aguilar. She's 23 years old. Ako nalipata nga dinamag no bumabaga Gcash. nga balasang deto. Pangisendan ta nga ta Gcash Daras. or regular load.
Okay, i-text mo balasang no Gcash, regular load, no nga number. Thank you so much. For the meantime, ajay special request ng Islands in the Stream. Balong, Yan, shout out ka no kay Uncle Igong, nga nabsog ti wat-wat kan lechon kana ni Kasinsin Fernando Gahes iti pagrangayan Ramon Isabela. Wow. Yan, reseller ti vape tatan isuna. Ni Fernando Gahes. At ako mapasample na ti FDD ano kastang reseller. Ni utol ko mag-request ohaw mantol ano ma. Uhaw matiliw. Yon, kadat pasilyo pay ahaha ano ma. Matiliw ta pay amanan. Agko dito notify. Ni Auntie Marlene Pai, shout out insan ni Islands in the Stream, go ahead, biru ka mon the lyrics na para kata kayo apo nga nag-request. Yung may isa. Eto na Madim ni minorize. Baby, when I met you, there was peace on earth. I said I could get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. I beat in my heart. We get something going on. Tender love is blind. It requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We can ride it together. Making love with each other. Islands in the stream. That is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another. I can live without you if the love was gone. Everything is nothing if you got no one. And you that walk in the night slowly losing sight of the real thing. But that won't happen to us since we got no time. Too deep in love and we got no way out. And the message is clear. This could be the year for the real thing. No more will you cry. Maybe I will hurt you never. We started and there's one. In love forever we can ride it together. Making love with each other. Islands in the stream. That is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another. Sail away. Oh, baby, sail away with me. Islands in the stream. That is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another. Islands in the stream. That is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another. Mano na nga bakan na di
Last? 200 pesos of GCash or cash equivalent or load. Gcash lata ka nung una na. Oo, siyempre GCash. Mabali mo nga inut-inutin nga i-load ngamin iti GCash samantalang no cash I know load ay ka just ko no duduman no malipat ang nga i-off that internet mo kat na i-booston no makaring ka. Yan, okay na. 200. Awan pa iti timawag na ganna. Okay, we're still waiting for your call. Abo nadungo nga naganak nga nagpagraduar ita tanga when school year 2022-2023. Kay tumawag kayo lang po 0905-808-1259 barbare nga mga pagkapay iti load when no GCash equivalent. Once again, apo nagkado dito ipapremyo dito yung agpaiso. Okay. Nagkado ti si mong bat. Always remember us this way. Of course. California girl. Kung na ba ha? California girl alone the longest. sorry naman. Okay, we have a caller. 4253 na impag nga aldaw yung apo. Hello. Yan, baka mabali mo ang kapsutan niyo dito, monitor. Yes, sir. Kabsat Mila, iti Rizal. Taga-barangay Maligaya po, sir, Itiage. Ay, medyo kaboses mo nga min. Adi kas laksing singir nga, ikas dyan. Ay, Maligaya, Etiage. Okay, how far is Maligaya to Jinti proper at Etiage? Purok, sir. Purok dos, Maligaya, Itiage. When, kasano ka adayo dito Maligaya, DJ Centro? Ay, 20 pesos, sir, pag mag-tricycle ka puntang sentro. Oh, Kalay. okay, 20 pesos. Medyo adayo mo ang arod. O, sige nga rod. Sino dahi ito'y? Rebecca Ruma, sir. Rebecca Ruma. Kat nagpagraduar ka? Nagpa-graduar pa lang, sir, ngayong April 26. Oh. Ay, July 26. Sino aja si mong ba nga July nga makaungot pa eh. Yung anak ko, sir. Aja ang graduar. Okay. College po, sir. Wow, anya nga kurso. BS, ano BS? BSMH. BSMA, sir. BSMA, management. Medyo maki. Accounting. Management, accounting, and accounting. BSMA ka no? BSMA. Oh, okay nga roda. At dati damagim mi ano, hamomosong batan, pasensya ngem amok. Amom, deto'y damagim mi ka. Okay? Ready? Ready, sir. Okay. Without asking your daughter, okay, let us be honest. Hamo takit kitaan ni balasang mo, mabalin. Opo, sir. Okay. Mano nga units in-enroll na ato yung maudi nga last semester na? 1, 2, 2 units, sir. 4 units? Wala po, sir. Hindi ko alam. Damagan tayo palasang mano nga units. Usually, full load data no kasi nga last semester. Okay, mano 24 po, sir. 24 units. ay 24 units. Okay nga Roda. Iti damag ko dito, mano ti balon ta anak mo inal daw. Sir, 100, sir. 100 umanay dito nga pangan and tricycle kasi. Ano, sir, nagbabaon po siya. Nagluluto ako, tapos magbaon siya, sir. Wow. Pamasahin lang siya yung pagmerienda, ganun, sir. Okay, mayaman nga Rod. Kasano ti load na ngayon nga Rod? Kadwa na tatag at dapat naka-online. Gcash, sir. Social mo tanang talaga man ni Mami. Okay nga Rod. Maudi, anya ti message mo tita anak mo nga graduate. Message mo daw kay ating nag-graduate. Ay, nagpapasalamat ako, sir, kasi anong hirap namin, nakaka-graduate naman siya. Talagang pinaghihirapan niya, sir. Wow, very heartwarming. Sige nga Rod, congratulations. Nanalo ka ng 200 pesos. Sabihin mo lang kung GCash or load, ha? Gcash na lang po, sir. Okay. Anong number po? Eto na. Ito na lang po number, sir. Ay, okay. Sige po. Okay, congratulations. Tapa nagpagraduar mo dito balasang mo. And thank you so Sige, much sir. for Salamat joining. po. Okay, 200 pesos loan.
Okay nga ro. Kaya diti oras alas 2:32 ag subli apo dagiti pagayami o kalpasan ti sa magmamano apalagip. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
broadcasting live dito'y Mabini Abo. Of course, adda kami manan with yours truly, Katropang June and Katropang JM. Dito lang nga po numero ng programa. Adda kami manan dito 104.9. XFM Santiago City. Exciting. And ato pa, di pa premyo tayo. Iso nga na kita for the last 30 minutes. Okay, we have a caller. Lawatin ta. Good afternoon. Ay, magandang tanghali, sir. Yes, sino ato on the line? Ako na naman, sir, si Isabelita Agustin. Oh, Isabelita, yes. Ito, sir, binigay mong premyo ko, Ay, Cordon, malapat. okay. Yes, okay, pwede nang bumati. Babatuin ko po uli yung mga anak ko sa Itiage, si Rodel Agustin, saka yung manugan ko po si Jacqueline, Yes. saka yung mga apo ko po si Eman, at saka si Hana, saka din po doon sa anak ko na nasa Hong Kong, si Aileen Kakayan, saka yung mga kaibigan niya na rin po na nakikinig din po sa inyo, si Leia at saka si Annie Rose, saka yung ate ko po dito sa San Mateo, saka ito na rin pong asawa ko, sir. Yeah. Sir, request nga po ako. Yes, go ahead. Sir, ang Uncle Bertin. Thank you. Sige, thank you so much, kapatid. Okay, and stay healthy. Okay, iwas na sa mga pagkain na kung ano man yung mga bawal and something like that. Yan. Watching from Camarao, Cordon Surprise ng Uhaw. Thank you. From Angelica Valentin. Ayan. Good afternoon mga idol. Katagabataan na. Request ko man dyan mabalin. Once there was a love. And ibang malam kanyayo. Idol watching from Dalao Cordon. Request man dyan. Big time man. Diyaman. Okay, so nga rod, kita ako ti request. Hantanin na yun na tabakanta makanta amin. So, iti umuna ka dajay Uncle Berting nga request ni Kabsata. Mama Agustin, hindi ka mo ti first name na, hindi pa ti first name na. Lita? Perlita? Ano? Lita, Agustin, whatever. Okay, basta amuta nga isuna di Jayen. Okay. The song called Uncle Terbing. Uncle Berting, masarakan ito'y folder ko. Pagkata, buntog to, medyo naparta kati version ko ngamin ti Uncle Berting. 145. Parbang nuwagri apan nagugut iti kamutin mangisaang sa agiwayway itinuangan nagagan ni Uncle Berting natari patuloy titingwan pagulitanan naskan atuladan awan kanian at panog inal daw lata sumalog uray makasinit pa'y tipudot nakarat kadlata uray dasa gubanit na agpastruang ti panakainanana kasta ni Uncle Berting sala sumangkat na ti malemen tati kayat na rumang ay panagbiyagen nalpas ti raraapan at birot manti pangkadanan ala tiro ta tandanin panagahapiten Ngemapaitan na liday taabagam nalpay idi na amuam iti presyo iti pagay ni Uncle Berting di pa'y umisem nakiinuman ngem kunana sumurit no next krapeng sumaruno panagtatalon raat kan sikaket ni maton doble pa'y presyo matam di abono awam pa'y katidanom regasyon di gasolina iti padanom ni Uncle Berting nang isaldan taltalon dinan san masakang tadi makalan di pamilyan tatay baro nang agbasbasaket ng asawa
nagragsak ti pakasarna, balsedito'y balsedita, gimnala ko namtay may sanga ektarya niya. Roda, kasta ni Uncle Berting, sala sumangpet no ti malaman, anyang arigat, di matlaro mang ayen. Adan apuko ni Uncle Berting, isupayin at papagkatasen, alatiro maglawalo makayen. At may sa amalam, nakita ni Uncle Berting, nakatugaw kapkapena ka muling lang. Hawanan iti matalon, inaamin analakon, awang peket ken kwan at mangtari patun. Parpangon di agriin, na panagugot iti kamutin, iti sumangpad sin malibukag ni Uncle Berting. Dagiti anak na, agraman apo ko na, nagraranada, anapan bimisita. Dakkel nagpaliwan, dagiti anak na, iti kinagat, imalada ken kuwana. At ang inhinyero, doktor ken abogada, ni Uncle Berting anyang at obrana. Yagata! Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat no ti malaman, pinda enak anak na apasyaren. Nalako ng tigdagdagana, tapi nagpaadal na, ngemitang mansyon ng iti balay na. Sikangay ka aruba, mamumungkat isuna, ni Uncle Berting tatantay isuna. Aramiden na ti amin, kalatay nga anak na, agsubalitay kumamit ken kuana. Agsubalitay kumamit ken kuana. Kita mau tinggal pangabla balong, do you have? Awanan, aja lang ti nabasok tatayan. Ano lagi jadi request ng road? Oh how? Ano ba eh? Once there was a love. Kuno na ito lagi jadi daduman ito dito once there was a love. Big Jamon. Once there was a love. Okay, daman ito dito uhawan. Once there was a love by the great Jose Feliciano. Okay, kita ang di lyrics na balong ko. Di lyrics ko ito. Once there was a love. Once there was a love. Once there was a love. Aja ini once ko na na. Madi sa pali di dyan. Ay. Alam mo, once there Yo. was a love. Awang ko nakto kung namin di lyrics. Kiminorize mo mat. Madi, ano ba kanot ka malihan? Apo actually nagragsak kami abo dito istasyon ta enjoy kami lang nga rodan at da kayo pa nga mga nantabay kada kami so nga nagmayat so nga pagyamanan mi apo iti yes to health tahan lang apo nga salon at yes handa nga salon at iti da balita entertainment kompleto apo dagito pinatataraki nga pagayam yo kaduwayo saan ka pa? Ladies and gentlemen, the only, the legendary, the great June Seriales live. Once there was a love deeper than any ocean. Once there was a love filled with such devotion. It was yours and mine to hold and cherish and to keep for a lifetime. Then you went away on that lonely day. Once there was a love
Somehow I feel so all alone, wondering where I've gone wrong. Once there was a love that will never come again, so let's not pretend once there was a love, but that was long ago. Now I don't know how I can go on. Somehow I feel so all alone, wondering where I've gone wrong. Once there was a love that will never come again, so let's not pretend once there was a love, but that was long ago. Maka nagmay nga kansyonan dito last night, di ngay iparinam, iti saem, iti ipapanaw, iti may isang tao nga special ken ka. And once there was a love that will never come again. Una na, so nga, puno, ipatpatig yung tibiyag, ingka na si bibiyag pa iparang yun. Anyo nga imot, nga ibaga iti I love you katakwada, when sagutan. Kasla ko makanyang balong, na dati uncle mo, nga mangipatpatig kang ka, ipakita, babae ti pa nang isagot mo, iti na dumaduma nga branded the t-shirts, kasjay, polo, short pan, syempre tano, vape, kita laon flavorful vapes, and coffee, all the time, yan. Kasta tayo mga Ilocano, nahilig tayo nga parang iti ayat, kadi, and nahilig tayo mo nga subalit, kada kita nga ayat nga maaw-awat tayo. So once again, our congratulations kada kiti agraduar. The best talaga kayo, Apo. 4-decade duo from Jubail City, Kingdom of Saudi Arabia. Thank you. And coming your way is a song from John Mark Pastor as requested by his brother Clifford. Okay, the song entitled Juhaw. Okay. Use uhaw in a sentence. Use it. Sige Madi anak-nak game di kan. Use it. Isukar nga use it ko nak. Madi nga rin ito maminsanan. Ito nagsublita yun. Okay, for the meantime, uhaw. Sabi ng mahalikan, mahiyakap ka, masayaw sa ulan ng mundo'y gagaan, mundo ko'y gagaan. Maligaw man ang landas, ay hahanapin ang kalsada patungo sa'yo. Ikaw ang daan, dumilim man ang paligid, ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Bakit uhaw, sayaw-sayaw, bakit ikaw hindi bibitaw? Sayaw-sayaw, laging ikaw. Ako'y kinikinaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Hindi na mapakali, uso'y nagmamadaling lambingin at siyuin ka. O aking giliw, ako'y iyong kahit pa matali
lingkod at bumigay ang tuhod di ako hinto. Ikaw aking dulong, mawala man ang anino ko, nandito ka o ilaw ko. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bakit uhaw sayong sayaw, bakit ikaw di bibitaw? Sayong sayo, laging ikaw. Ako'y giniginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Nauhaw, naliligaw, nanliligaw, umiiyaw, nalulunod sa kada taludtod ng pagkatao mo. Nagkakatulang tula bawat bigas ng labi mo. Nauhaw, sumisigaw. Bakit uhaw sayong sayaw, bakit ikaw di bibitaw? Sayong sayo, laging ikaw. Ako'y giniginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Okay, first challenge balong. Verse and verse and refrain kanta am deta uhaw in Ilocano version. Okay. First time. Ingka na refrain lang, go. First time nang basa. Sama. Alalay nga man. Kailiw ka nga akan mabisungken, isalat katuduan to'y lubong ket naglagaan. Lubong kot naglagaan. Maiyaw awan mandalan ket sarakek tikal sa tangag turong kanya. Tasikat dalan sumipmet manti aglawlaw ket sikalat ti silaw ko. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Apay mawa. Ayan. Nagtugawag kiti kalman kay pinatas yung in-translate to Ilocano nga iso. Sayong sayaw ko na nangay. Iti salam ko na nga. Ang penalpas nga ron. Iso nga. Sanang Walang apay iba. mawaw. So, umalawat kami pa po may isang caller. Once again, parents nga nagpaggraduar. Kaya ko mga valedictor yan, kaya awan ti verification me. Anyway, parents nga nagpaggraduar. Okay, mabalin pa apo, iti tumawag. 200 peso load. Adalang basit nga damagan me. Okay. Nagato nagpaggraduar. Baka nuwa kita mo at dumdumay kanyata at sigo tayo nga nakapaggraduar. Oh, kati. Napingarod. Okay. We have a caller 3044 on the line. Good afternoon. Hello. Hello, sir. Hello. Yes, hello. Sino da ito ay medyo kapsutin dito? June Kabakungan, sir. From Kabatuan. medyo kapsutin mo dito monitor. Wino, madayo ka ba sikyo na feedback? From Kabatuan, sir. Saranay. Saranay Kabatuan, nagpaggraduar ka mat. Win, sir. Kasalukuyan niya, review na pa, sir, St. Paul. Cagayan. Cagayan. Apo, amok medical medical Medtech, student. sir. Yes, sir. Medtech, sir. Medtech, okay. Aping agree review.
Ag-exam. Ay, kuti board exam na to no August, sir. Oh, may kamanong anak mo deta. May kadwa, sir. Aji mo na, nya tinlepas na. Computer engineering, sir. Oh, nakairwara ni ti board. Hampay, sir, ta kwa. Grupo project kwan, sir, di Manila. Oh, okay, nga rod. Aditang rod, anak mo agree-review. DJ Cagayan, sir, di St. Paul, sa kasalukuyan nga grade review ta. Okay, napang kami ngamin na minsan di Jai, and we have met a lot of professors talaga mga nagpintas nga pagadalan di Jai. Okay, hindi Cagayan ha. Well, okay, so iti damag ko ato ilaeng kasto kasimple tap ng mga abag ka. Mano iti per semester nga kadakilan nga binayadan tabalasang mo when tabarong naggraduar. Mga 14, sir. 14,000. Ay, 48, sir, 48. 48,000 iti tuition fee. Sir. Oh. Vince. Aja ti katakilanan, bayad ti panagpadal mo. Okay, ado ti ado siguro ti laboratory na di Jaya na yan. Sir, Vin. Oh, okay. Subsubay bayan mo data anak mo agad adal. I mean, damdamagam ti grades na. Siya? Sir, Vin. Eman mo ti allowance? Isasad na mi kanyami, sir, lagi ko ano ko grades na. When kasta nga ro ti pagbasaan tan isend da through email or ano sangket iti isang po da di class cards da. Anyway, congratulations ta nangabak ka ti load kan. Siyempre, most of all, congratulations ta nakapag-graduar ka. Okay, anang nga ro GCash no cash? Na. Load. Load that, sir. Okay, thank you. Regular, sir. Sige, thank you nga Rod, and congratulations once again. Thank you, sir. Thank you, rin, sir. Okay, thank you. Okay nga Rod, iti last piece mi kata kayo. Tadwa lang ang minuton. So, ayan, kita mo na lang ko lang. Gadi na po timoti nga sonata may, para kata kayo amin. Yes, one Sam. I saw a man today who said he talked to you. Not so long ago, I think a month or two. As my mind goes back in time, I pray, oh, don't let it show. He thinks I forgot you 15 years ago. 15 years ago, and I still feel the same. Why did he have to mention your name? I was broken up inside as if it's been a week or so. It takes a mighty strong love to keep a man from thinking of a girl he hasn't seen since 15 years ago. When kapsat nila, that is for 1 cent. 48,000 pesos kita niya na kita nagdaklang gastos. I've got a lovely wife who thinks the world of me. Promise her I'll love through all eternity. I've tried hard to make her happy, but so far she doesn't know I can shake the thing from 15 years ago. 15 years ago, and I still feel the same. Why did he have to mention your name? I was broken up inside as if it's been a week or two. It takes a mighty long time to get a real love of my mind. I
since 15 years ago. So that's it. Thank you so much, Abo. Ito maminsan man na Domingo na Abo. Talong nga oras, 12 to 3 p.m. Of course, with yours truly, Manong June and Katropang June together with... Katropang Jammark. Bye-bye. Adda kami manan dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina